MIIRI ya biashara batantatu kuma Tigania bara boragirwa Somalia goro nikinyete aja nthiguru ne gukurukira KIENINE NDEGE kia ISIOLO batantatu baba BARIRIKANA KURAGWA ni akiama bagikundi kirege kia AL-SHABAB bari nthiguru ne unara BARARITAGA biashara ciao kiri batantatu baba na ne bawodi ya AKITHI na bobangi bairi ni bawodi ya ATHWANA bonthe bari bakuma gishigo mbuge gia Tigania West bakiairandire bakwamukagira endo bao nja cia ATUTIGI nicionanite kuria kunganirwo kwao ni thirikari nikira baugite nie kuremwo gukaria Kenya bakiromba kinya ũteithio enda kunogokia endwa baba mwandiki wetu Antisto Kevin Kimathi na gutumenyithia cio na njira indiko Uibo milioni thaka itandatu irere ithuki uri maitha thoko ni adoble Somali rukirirwe goro na kurathangwa mwanke kukioi maitha baria bakulingana itho na ikundi kia AL-SHABAB ikinyithitu kianire kia ndege kia ISIOLO runguro karia bonene bomo abisabo karia mwanka MIIRI ya kinyila ntubo na nyumeno runguro karia bo family wa mona turba wakanya kaniga kuthunja MIIRI na kiao kinene na aria bakinyite kirore ati umantha kaisho cia Tigania ustinara bana ibakuma AKITHI na bangi baile bakuma ATHWANA ate ISIOLO kuira endobeto barabara ironara double Somali ni magaindi na barora irwe ke double market dawa watu tutandika interview biandukare hapa naraba endegia na bagite shops duka cha KWENDIA MALIMALI town ni double idara 7 around 7:15 ile magaindi batre ba banjio barada indiscriminately na bora all the 6 njaiyu amona aturi na kithikiro kiba yukitie kanya kaushogia nkatho cia mwanya burukire atongoru amona antu bawendi bobo yo bara kumantere mwanya bayukitie kanya ko kiri utethia buru na kuona MIIRI yo kinyila antu bone onto buru karikari ya kinyile njaiyu karikari ta bangiri buru kinyani on behalf of families chonde go appreciate Mheshimiwa Kiraitu Murungi, Mheshimiwa Titus Tochu, Mheshimiwa Poro Abori Patrol nitombire kwa wali abo kuma manto ya karikira from the mwamwanka tha 10 ile atuhakikishire ku secure helicopter iroka today kutoka MIIRI. Kwa hiyo asanteni sana pia kwa support ya wananchi. Ndio wananchi wametusupport. The former governor Kiraitu Murungi, Titus Tochu, Mheshimiwa Mporo na ntubarabangi other leaders kana other officials kuma ki ntereche thirikari hapa na pale kuma kwa jeshi kuma kwa polisi na finally tuchoke nkatho nontu tukomba ku receive MIIRI na twenio nontu manda yarari manto amaumu ari ni ontu imurio buru kinyilite njaisho nditandatu nirite na Kenya jabe mubanga yutabangiri kinyani ni bonde wa mona aturi bakuria thirikari atongoria ringi wa mona antu bawendi buboya ukayuba watangara mashondesha kurukia MIIRI ye buru nyawenga vana kawira mwangaza ingo kuromba nontu manto ya mainge manto mainge otethero yusika to kuromba ya usike bana na BAMERU na MERU wotongorete MERU to kuromba usike eitare mwera twathikite antu bara bora iri Rwanda na arantu I think kenda itona thirikari ngavana Kiraitu yatonyera muno na budget ukombora tent kurima barabara na agenda twitoba kubwithiria maromba na ara Rwanda so itona thirikari itonyera kinye thirikari kungavana itukuromba nitonyere o support family turakumbikana Senator Kathuri Murungi kinya baitu kuromba to support Deputy Governor Mutuma to support na MPs beto bonde BAMERU ito buromba butu support watanira na tongoria barabangi burabaua that nontu ma andakaichi yetu bakwire bai mantune yochwa baichwa ira family chio thirikari oburebu thairia barabangi rabona accident yeye yarira mantu yeye atorero simu yeye umira buratona thirikari yukumira tuenda muno barwa mena family na barwa mena endwa nontu igitariri muno kibo ikenda muri oyo teketha yuna garama muno wayaile itukua family bara baronere mutino yu na kanana bara baronere mutino yu kinya interview bira biatirwa na araura biombe kushugulikirwa iyi ndio mona buba titiete kolota thirikari muno runguru karia bondene ni ontu makarika yo yampithe koshia maitha shiko bio kaita biantu batina maicha burumi ankene ewe Somalia twathikite ngi arathini budgets na rasaindi kadebene
we told the government or thirikari erio karianto benu lakini I don't think whether kuna any goodwill kere thirikari onde both county and national government. We have tried to reach out to BARIA kukinyela the county government nyaki this process. I think tutorona njare county government kinyanini any of this family tutorona njare thirikari county government kwanda kore kinya thirikari ne ensure kwena security Rwanda runa northeastern tereche Mandera Garissa iri uchionde Marsabit no Samburu no ntino antu betu barene no bakufite biashara no ntutumba twakarakara waita tukathe to receive MIIRI kana sand dues about antu betu borai Rwanda rura ari unyumene MIIRI nyume ya marombo ya ndeka inka iburu ya karibobe na kiao kinene wa monanja cia ATUTIGI MIIRI ni urukitu nyumba cia kurukia MIIRI ntere mwanya county ni oyi AMERU Weru TV mbita wa Kevin Kimathi.